Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira abashwi bayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari iki? Ari umusaka. Kimwe mu bimenyetso cyatambutse muri isi yacu cyerekana kuza kwa Yesu ni ukuyoba kw'abantu. Ikimenyetso gikomeye kurenza ibindi byose yahereyeho, benshi bazayoba. Kubera iki Yesu yabwirije amagambo arakaye? Kuki Yesu yarakaye? Kuki Yesu abaye nk'umushizi w'isoni? Kuki Yesu tumubonye muri Bibiliya uyu munsi tugiye kumubona nk'umuntu utashize mu gaciro kandi wabaye umushizi w'isoni? Kuki Yesu avuze amagambo akarisha? Ndabamenyesha ko iki kibwirizo nta wundi mubwiriza ku isi urakibwiriza. Iki yabwirije kuri uyu munsi ntawe, nanjye ntabwo ndagikora, ahubwo ndibaza impamvu icyatumye abwiriza amagambo. Aya magambo yayabwirije mu cyumweru cya nyuma, ari bubambwe ku wa nyuma isabato itangira amaze kuruhuka. Matayo 23. Mbabwiye yuko ntari buze kukibwiriza kuko kiraremereye cyane, kindusha imbaraga. Yewe ndarekana impamvu, ndabaza ngo kuki Yesu yakoresheje amagambo akarisha cyane. Uyu musomyi wanje muri Matayo 23 ahere ku murongo wa 13 aragenda ansomera mu cyigisho hagati, agezemo hagati ahindura ipaje yari yahoze abwira abantu, maze muzirinde umusemburo w'abafarisayo, muzirinde imyigishirize yabo. Hari abo yahaye imiburo ngo bitonde bazigengesere, ariko ageze ku murongo wa 3 ahindura imvugo, bisa naho mu rusengero harimo amakipe abiri. Mwandyarya mwe, ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano. Mwumve iyi nteruro, ariko mwebwe. Ubwo ari kuvuga abari hehe? Abari mu rusengero baricaye, bari hari. Amaze kubwira bamwe, ntabwo ndagiraho nerekeza iki kibazo, amaze kubwira bano n'abano ibyo bazitondera, arahindukira indi kipe arayibwira ngo ariko mwebwe ho banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona amahoro, muzabona ishyano. Umurongo wa 14 ngo iki? Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano. 15 ngo iki? Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano. 16 mwabarandasi bahumye mwe. 17 mwabapfumwe mwambumye mwe. Mwumve ariko yabaye umushizi bisona, ariko ubusubushizi, ariko ze ko yakarishe, 19 mwampumye mwe. 23 mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe. 24 mwabarandasi bahumye. 25 mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe. 27 mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe. 26 wa mufarisayo wahumye we. 29 mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe. 33 mwanzoka mwe. No. Tarya mbabazi ikibazo, ubu bwari ubuhoro, mutubwizanye ukuri koko, ubu bwari ubuhoro. Umuntu buri ntero yayiterura kubwira ariko byari byatewe n'iki? Nukubera iki buri ntero mu cyumweru giheruka aya niyo magambo ya nyuma yavugiye mu rusengero rw'i Yerusalemu, kandi ntiyarugarutse mukunde. Ndababara cyane. Arahinduye sindyarya, arahinduye saba bejeje, abagejeje ku rwego. Izi ni inzoka, kandi aba bari abanyacubahiro bo ku isi yacu, bari abantu bubashwe mu by'idini.
barabahanga, barabanditsi, abanditsi barabahanga mu myandikire, barabanditsi bazi kwandika amategeko ya Mose no kuyaha ubusobanuro. Abafarisayo barabahanga mu butungane, bari bazi gushira ibikorwa, abanditsi barandikaga, abafarisayo bagashira mu bikorwa, barabahanga mu gutunganya ibintu. Arabahindukira avuga ati ariko muzabona ishyano. Ndetse yageze ku murongo wa 37 ahamagara Yerusalemu yose, ishanga ryose ararihamagara. Yerusalemu, Yerusalemu, wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira abashwi bayo mu mababa yayo, ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari iki? Ari umusaka. Soma hepfo numve. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none. Kandi ndababwira yuko mutazambona uhereye none. Ukageza ubwo muzavuga muti. Kugeza aho muzavuga muti. Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. 24 umurongo wa mbere. Yesu asohoka mu rusengero. Voilà, akoze cyane. Maze kuvuga aya magambo agenda ate? Asohoka mu rusengero. Avamo. Iriya bayita full stop. Barakubwira ngo hagarara tuza. Banza bumva icyakurikiyeho. Yesu agenza ate? Asohoka mu rusengero. Amaze kuvuga aya magambo asohoka mu rusengero. Ahangaha niho abayobe bamwe bahera bavuga ngo gusohoka mu rusengero bashingiye kuri iri somo, barabeshya. Kuko ntabwo bagiye kubambwa. We yasohotse mu rusengero agiye kubambwa muri cyo cyumweru. Ntabwo yari aciriyeho iteka kujya mu rusengero, kuko nyuma yaho abigishwa be babaga hehe? Mu rusengero hehe? Yerusalemu. Ariko kuki avuze amagambo ahambaye atya? Ndetse byateye impungenge n'abigishwa be. Soma numve, soma. Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Ijambo baramusanga ndashaka ko muryumva neza. Agisohoka asohoka mu rusengero. Akigenda amaze gusohoka, akigenda abigishwa be baramusanga. Uko kumusanga ntabwo ari ukumwegera, ahubwo bagiye kumuha inama. Bari bakurikije ryaje muri ngo mwene so numubonamo umugayo ugenza ute? Umusange. Bari bamusanze nk'abagiye kumwereka ko yarengereye, kandi kuko nawe byakubabaza uhicaye. Hagize umubwiriza ubwiriza iki kibwiriza, akakibwiriza mu rusengero, akagendera hamagara ya mazina ari mu rusengero, arababwirisha nishano, akageza ubwo bita n'inzoka. Yazasubira kubwiriza harya urutonde ndo turamukuraho. Harya ubwo niba tunananiwe no kumukura ku ruhimbi katazagaruka no kumusanga tumwereka amakosa ye, ntabwo tuzabikora. Nicyo bari bakoze. Baramusanga kuko ari Yesu rusengero ngo ni umusaka. Baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Ariko se mbabaza ikibazo, bari kurumwereka uwarubonye mbere n'indi bamutanze kurubona? Ntiyari na mwarimu mu rwo rusengero se? Ntiyari ku rutonde rw'ababwiriza se? Bari kurumwereka si kera atazi n'igiki. Ngo bashaka kumwereka, bashaka kumukosora, bamubwira bati wakabije, ntabwo ureba imyubakire y'urusengero ko rwubatse neza. N'ukuri ababwira ijambo rikomeye cyane. Arababwira ati ntimureba ibi byose muri kunyereka. Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kuri idi. Ntiwumva uko abivuga. Aha ntihazasigara ibuye rigeretse kuri indi ritajugunywe hasi. Uwo musaka yavugaga yarawuzi nyuma y'imyaka 70. Yarari kubureba kundi we amabuye yose azatatana, Yerusalemu ikarimbuka igakurwaho. Yabonaga gutatana kwayo mabuye, intabuye risiga rigeretse kurindi mu myaka 70 yagomba kurangira Yerusalemu igakurwaho. Yabonaga icyo gihe yari gutanga imiburo. Petero rero ntibari bazi icyo ababwira, nicyo cyatumye ku musozi yicaye ku musozi bati tubwire tukubaza ibibazo. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza hari biherereye, maze baramwihererana bati tubwire ibyo bizaba ryari.